Ukhozi FM lukhiphe istatimende lapho-ke likhomba ukuthi into ebikade ihlupha kakhulu uma kuvotwa, ngoba kunabantu kade bevotela abanye abantu, kubuye ama-respond angakhombi ukuthi-ke i-SMS ibivotela umculo kade bemvotela, including uMaHu kanye naye kubani, uMafikizolo. uMafikizolo ubhale wathi, kuthiwa seku-right, yize-ke senginovadlwana, but asiqhubekeni siyincengeni bomzala. Ingoma F uthumele-ke uthumele ku-32253, ubeshera-ke laphana-ke ipheji loKhozi FM elinestatimende esibhalwe yizo Ukhozi FM. Ithi ingoma ehloswe unyaka, under Ukhozi FM page, SMS update. Umsakazo wakho owuthanda Ukhozi FM seluzwile futhi lwayibona imibiko emayelana nale SMS oyitholayo emva kokuvotela ingoma yakho ehloswe unyaka. Ukhozi FM luyokuqinisekisa mlaleli ukuthi le SMS oyitholayo umsebenzi khandelwe wona ukuthi ibonge ivoti elingenile emshini kuphela. Ngalokho le SMS ayimphazamisi umculi ovotele nomlaleli ovotile. Okubhalwe kule SMS oyithola uma uqeda kuvota kubonakale ukuthi kunephutha, ngalokho le khampani esenzela lo msebenzi sithe ukuxoxisana nayo sagcina sesivumelene ngokuqondisa le nkulumo ele SMS egcine isilungile. Izandla zedlula ikhanda kubo bonke abasheshe balubona lolu daba basazisa ezinkundleni zethu zokuxhumana nabakhombisa ukukhathazeka kwabo. Njengomsakazo wakho Ukhozi FM, sisazibophezela ekusebenzeni ngendlela engakhethi ibala lamuntu, ngendlela ecacile enobuqotho uma kukhethwa ingoma ehloswe unyaka. Base bayashiya-ke indawo lapho-ke oba-contact-a khona njenge-email uma kuthi khona-ke imibuzo or iy'khalazo onazo. Yiso-ke isitatimende esiLokhozi FM lesi-ke esibhaliwe lapha osithola-ke kwipheji lakhona, right. Indaba-ke yini into ade yenzeka, indaba yengoma yonyaka, ama-SMS uma kade ebuya abantu bevotile bekungabuyi ukuthi babonge kwiletha ethize kade beyisendile, bekubuya enye iletha ekhombisa ukuthi ngathi bavotele omunye umculi okade kubaphatha kabi kakhulu abantu ukuthi hawu sivota kangaka, kanti ayaphi lama-SMS. Ukhozi FM lakusukumela lokho-ke bakulungisa. Phela akufuneki ukuthi kube nenkinga uma kunengoma evotelwayo. Lapho kuvotwa khona into zakhona kumele kucace bafowethu, kungabi nento yathi manje khona oxhushwayo, no, akukho kahle lokho. Kodwa-ke uma sekuphelile ukuvota-ke, the same khampani-ke ibe isiqasha-ke enye-ke ebheka-ke ukuthi kuvotwe kahle yini, awekho nama-SMS ebengamelanga angene, iy'namba zihambe kahle yini. Kune-system abayisebenzisayo-ke njengoba nisuke nibona uma kuvotwa nje, uthole ukuthi kuvotela ukuphatha izwe or umasipala, kunendlela-ke aba-verify-a ngayo, so abenza i-audit. So abantu abakhululeke, siyathemba ukuthi nakodwa kuzohamba kahle-ke. Sekusondele-ke phela ukuthi-ke ukuvota kuvalwe ngeyi-31, angithi kuvalwa ngeyi-31 emini ngo-12, yes, usually kuvalwa ngeyi-31 ngo-12 emini. I-top 10 iyobe kuyiyona-ke ezobe ilindele kakhulu, including nengoma ethi uMafikizolo uyoncenga unyoka kaMaskandi kanye nezinye-ke ey'khona-ke. Mina inhloso yami ukuthi ngikhulume nganansi ingoma kaMafikizolo le athi abantu cela beqhubeke bemvotele. Bekuyilokho nje ngani zakwethu kokudideka sekulungisekile, abantu-ke abehlise imimoya, amaphaphu phansi, konke seku-right ngani zakwethu. Bathi baqhubeke bevote-ke, umuntu avotele ingoma ayithandayo. Uhlamvu lolo lomculo olubekiwe eduze kwakhe akube njalo-ke, ngeyi-31 bese kunjalo-ke, kube kuduba u-cricket-ke sekudlala-ke ingoma ehlonishwa unyaka. Sibonge kakhulu.